aujourd'hui aussi c'est le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ça. Non. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ça. Là, le truc. umuntu avukira mu gisagara agakurirayo akasanzirayo akarinda apfa atabonye hajya harugura imboza ntapfuma avuga ati jewe ngira nduge hari yapfume nicarayo nce ngaruka je nuko ubundi mugasho ntaraja mugasho je nashaka kwivira mu gisagara avuga ngo ngiye mwijenda kunywa rimwe nce ngaruka none mwebwe muzomenya uburundi gute butabuna butembera ariko mana inzitizi ituma tudatera imbere iburaya baryuko ntegereza kuryuko mugana agenda babwire nibo bambere bakenya twe mu Burundi uteka ugatekera ivyo kurya umuntu utazi ko aza kuza uza kumuzimana hariya uragenda kubwira ati ntitwari twateguye kuza twatetse burankwiye iyi ni inzitizi kuguma wumva mahera ukibagira ko ufise ivyo bintu bingana nayo mahera je naragize igiharuro iburaya bose usanga bari mu ideni kugira uronke aho uba hariho amahera utegeza kuriha ku kwezi mu Burundi wibera mu nzu nta ngorane none wumva upanze kurangahe teranya amahera mupanzeko umuntu wese afise inzu fata amahera wari kuyipangako shira ku ruhande mu Burundi uzubona umuntu agiye gusoroma munsi y'urugo kya gitoki kigugwa ngahe shira ku ruhande wasoromye irengarenga zigugwa ngahe shira ku ruhande wanyoye amazi utayaguze shira ku ruhande ayo mahera Ngwiki isahani y'indyano nigugwa ngahe fata uteranye uraba amahera urya mu mwaka ajya amahera ni gwawe urayafise kuko hariya atayafise acapfa nta mazi ntashobora kugenda nk'ubu twebwe uragenda hemwe mbega ngaha mwompa amazi bakaguha nta mahera utanze washika hari robine ugaca uvoma ugaca winywera nta hera nari mutazi muga urakenya amahera yo kugura amazi none bo bayafise ngo yakoresha iki sugira ayo mahera batunge mu buzima none wowe kuriho ivyo barondeza amahera wewe urabifise rero tugira isoko byose mubanza mu bishore haba muce mugaruka kubigura ngira niho mwokwemera ko mutunze umuntu wese ivyo yarimye ijya nzu tuce tuyiha credit ugumuriha credit telefone hariya iburaya ugenda gutora hajya uzurariha imodoka uragenda uzurariha utagira amahera rero ubupfuye Congratulations muga mu Burundi umuntu w'umugabo arashobora kumara umwaka adakoze ku bihumbi 30 mugasanga abana biwe ntibagwaye kwashi ugasanga aravyibushe abana baraja kwishure kuko ndironkeye vya bihumbi 5 acaja kugura agakaye yaronka iki akagira ugasanga arabiteranije byose mugabo umubwiye utizanira ibihumbi 50 hamwe akubwira ko ari umukena gowe gose mugamaze ukwezi arya aryama anywa amazi nizera Imana ndanayemera icyambere Imana ntikenera amafaranga
yampaye ubundi kareba ko hari icyo ntangiza kubera yuko muri iyi si iyo bagiye kuvuga ngo twishyure minerivare ntabwo bababwira ngo reka mbanze mbaheshe umugisha urayashya pesa ntupesa ibintu ni bibiri. Bruce Melody ari kuvuga ko atazasubira muri industry nyarwanda mu itangazamakuru muri rusange. Oya uriya yubatse ikofi ahubwo azongera kugaruka mwanga muri showbiz muzambwira ikintu yaje kumara yanyemereye indirimbo zanjye ebyiri ndazimwishyuza urwego agezeho ntabwo kwirirwa avuga amagambo hano kuntuza kuri YouTube. Ureshya n'inkondo y'umura. Wowe watangiye kuvuga ngo waje uri umurokore tukwemera. Bukeye bwa kabiri abanyamakuru urabatuka ubahereza bya bintu abana bonka bya banyina. Meri wanje ni umusirimu. Yifa screenshot se. Yifa. Yifashe selfie. Urabyibuka. Abanyamakuru ahubwo uri kuva wa mugore Jennifer. Mwambwe ngo hari umunyamakuru wakubwiye. Nabwira abahene ngo murike munyo. Oya, uwo munyo ho yasiwe. Gahanguka umutima. Umwe wakubwiye ngo ngwino ngo muragize ikiganiro. Nigeze kumva nabavuga ngo uri isugi. Oya kuba isugi ho abantu bashaka kuvuga ngo uri isugi babonye uko witwaye. Uri isugi. Oya. Ntabwo uri isugi. Warabigerageje. dore imbogo dore ukuri dore ibintu yaba bibizo ukiri guteze Iki se kandi ntabwo ushobora naho ahubwo mfite amatsiko ni iki cyatumye unzana hano nyine ikintu nguhamagariye warunuwe Tundi seka mwumva cyana cyagishaka numva maze mubwire mwana muza naho zakabiri zanyeza mwana mu gikoma cyavoka hano wiciriye cool down okay jewe mfite amatsiko cool down Kamani wajya uvuga ibintu bizima ngira ikintu cyatumye unzana hano jewe naona kugenda wicisha ngaho uri kugenda uyibaye ngaho usinimiya naho cyane wazakinjira rimwe nkagitera imirongo iwa nkareba ko byavamo nyine kandi urabona ngiye kukuranya nayo warunuwe yavamo neza umva nkubwire umva kuya nse kumurako yamko nagukunze netse ko wankunze bisona ko je nakukunda jewe byabaye bite wakigwagiwe nawe ni wandi kubwira ngo ndagukunda kumbwira nawe ngo urankundaga n'amasegonda ngahe jewe ukunda kumbaraga none unkunze si wabi kumbaraga kwere gusa nta wankunda wakijibwe je yiyimbeshura biriza rero wagahungwe niba nagahundi buri nurukirabwo mbona narugo nsobanukyo n'icuriye super What? Hey! akira wajya ugerageza ukaba umusanzu Wanu usenye nijine mbakano katinzo ndagazo ko wakanije ugiye nijine lemon parankwi akanyanga mu mutaranda kakuro Reka dusengera abantu bamaze guseka abantu dusekeje reka tubasengera Imana ibahe umugisha Mana iri dake na Sodoma na Gomora kiwerewere tugaruje kugushima no kuguhimbaza kubw'ibyo tukundo kwawe muri ino si yawe aba bantu bose ubaha umugisha kandi ejo hazaza n'aba bavandimwe baturutse mu misozi ya kure kure bagenda imbere ubagenda imbere nabo bakugenda inyuma ugenda ubahindukirira ubahindura nabo amateka kandi nabo mu minsi iri imbere nyaguhora kugobana bazaneza imbere nanjye nje nimbona yuko nambaye ipata ya cyubutangiza nyaguhora ku ngoma nsebye nk'ingingo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen
Reba ukuntu mbivuga. Ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho. Akanyanga mu mutara ndakakuroga. Byiza cyane. Crash. Le monde part en couille.